Sinamor Cemar-marenu si kanjel celemik Saat-satosian pasusupan somir sesasa God luklak saluklik klik-klik keruaning wiwalet Puk-puk pekse pijar tengkuak kupu-kupu Nah sama kali tani nganggo liang paida pangidewek kelamuneng jani jete ngeranang jete makawenang wenten raris jitiah nyat padriki ngirim pemargen di dalam sugro pegulun wang tadi dia kecakra tolinge hida sani mau pesengeng dalam tarukan Giring pemargin dari tatkala ngam kami nyeri kiring pemerajaan aku beh Dewa Ratu itu ikon di tatkala ngamel jagat ngamong negara yang bawa sang titi akan dimangkin maling ewa kela ya tua di hari sakti sang Prabu imaling icorah idurat makel dan wenten bani makriseken api makawena santo kengideng larang sana ke bawah catur naya sandi panca setiji darmeng Prabu Astabrata muang danur daro bari sampun haris memargi api keperihang ritat kali dengan meljakan boyo wenten tios omre sutreptin ikang negara dan para di mandria widagda angelo sebumi Wanda kerahayuan jagat sana kapian Kemon ruwo binedo di Jakarta terus pasang liang sebetnya kemulan metimpal aneh ngerenang sebet cen ngelah nyamui kartalo yang dijok ada najak ngadoraya good serebetan dewek cair serebetan Lolo maro maroko nak beli. Ye, kemudian gitu. Maro man maroko. Leduni kita tungkul le. Yang ini joroko itu. Engken. Kedengar ta? Engken. Kulo sing misi korek. Ye. Artinya roko tengah sing dadi nyiten. Roko lijo tuh. Awa ada aku ah.
Penusuk na sing ada kengken kan anu akuan. Be. Matau Wah, apa? adeng-adeng. Geti garang sidam be guling elawan. Weh! Apa? Apa gendeng citau? Geti Sing garang. dadi. Hah? Nak mayatnya. Linuduh Nak mayatnya sing dadi cai menggendeng kita alit-alit prauliu mabalik. sing dadi pengeneng kita Porno tuh. nuduh ada anak beli Ada gitu. Dut. Aman. Di mengendeng gitu ada artinya gendeng situ. Oh, man cai menggendeng kita ada artinya tuh. Geti garang sidam be guling elawar paku. Man gede-gede. Ada yang beli setelah ganti ngajak medam dibelinya sing ada ngaku. Benar gitu Dot, artinya. beli nih ngeras tau nang. Man apa arti gendeng citau? Geti. Gede-gede. Lan gatiang di none jani mino kadi dani ano mangku pemekas ngaturan kujawari dini di luhur Benar. di merajaan agung ngaturan karyo ngentak linge pangnya entak linge hidup wataro Oh gitu. ada wang li dan mangku swesyo saja mangku Adik gitu. Adik gitu. tuh nata buat beli kau ya mau ya be Oh gitu. be-be-be-nya Benye. aja ano dane meragang beguling Wah, bacak bakat Cang kahe makan beguling lah di suruh warung raga nih. Oh gitu. Ampun jak tahu re kata ya. Lo diduri amplop tau jang Maya aja payu. Garang lan rebut pekaryane jak liuna. Benar. Dan anu wong sakti tinunggal. Sing ada nah. Hidang sing peragat kulian gaya Yang tadi mereka jaya ulit jadi dian. Begu Begu. ingaran penggunaman jemaah cara jadi musyawarah mufakat. Benar. Konsultasi ragam alu. Benar. Ngiring jak mayatnya. Benar. Semedone aja parang Semedone aja. minggu man mino kadeyadnya duwe ya Minggu man yadnya. yen sing ado semedone sing bakal nyidang majalah Benar. ling Leng. kengkelan tak suaran semedone ngiring bubur dan karya wae Ikut karya. lawar Lawar. nuwe weke tetimbang na jelek utang na luwung lu doang na Benar. Tadi kalau raka mayatnya. Pangsing nak unang ada madan biuta. ayo bener paku Paku. nih lantas sanggup kukuh kalau memargi yadnya di nona jadi ayo bener si dane Pakai terus. Aduh. Arab dijonggal na beli Main dini. bingung cang beli Dini kang wale aku ketada dek. beli anget-anget jele limo beli ngale balang apa sepit Ale angat-angat. tomen jani agat tadi pergi no Engken. man kalangan sempit Nak wali sing kengken. aneh bengong cang ati Aneh renang cibengong. mama cang beli Engken. usan ngigel rejang taman sari de Ah. kaco pangmolas nyidang kene Wih. agat no cedak alis sedek gitu Wah. payasnya uya-uyan terus beli kengken jeneng cara aspal ada jane nak cang lah Engken. ngalih cang suka pidan lah teh Engken. nganggo bahasa Inggris cang ngalih mama cang Weh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ada artinya tuh. ngalih soma cang Nganggo rumus cai bahasa Inggris. wan Wan. tah ge ne sayangan beli Weh. Tu. tuaro ado biar di len ge Sri. seriat seriut otak beli di Tegalek Weh. sambil beli ngalap ngalap cengkeh Cengke. po ngajuari lantas uwi ke rumah ge misi bojog madiman Apa tuh bojok meniman? bojog Bojok. kera madiman Meniman. mi Mi. mau keramian Weh. Pep besi pitung beli di rumah bakal ngalih ge kan sih Sik. sik sikian ge di mulut terus no sih yang beli Sepen. kesepan beli wih darat gitu dia laspang tepuk kan emak Nanti bu ngalap kopi ngalap. ayo benar uliah nego lanjut ge Weh. ngopala sengaja kletuk urusan ngigel Engken. ting gitu adeng gam kletuk bawa becat ya nung adeng Ben banget. pangidang kan ngetuk ayo benar Nain. nang ini dewa subuh matangi Ten. lan nganten Weh. ye ada beli halo Itu. ada beli halo ngale mama cang Weh. ye cang busan semang mar bangun no boh Engken. tikte ge cang deng mama cang deng sampat lidi Cai tikte kan? nah sang tikte Weh.
bang. Jemak na ye babasa siaman ase. Bang Ci. Udang. Lah beli menyamuk lawan yang cai. Beli udang le. Yo cai banding kalau. Jadi yo orang beli Yang beli harga diri seorang lelaki. Benar. Apa buat tik Benar. Siapa yang dari apa basang? Jag seledeng sebuliang terang. Chẳng bạn đi xuống uliang kuran chẳng. Adi gitu. Yen tu uliang chẳng sing chang uliang kamu itani tu. Adi gitu. Nak chang pekide di tu. Wah. Cai Ngaden. yang tano lah. Mengalah demi menang. Oh mengalah demi Mengalah demi menang rago gitu. Oh gitu. Lunglah prinsip rago hidup. Prinsip tuh yang kan. Yi na rago jak somah jumah le di ni ngitung. Lagi Do le di ni tu. mana ini? Ne apa bahasa Indonesia ne? Klingking. I rago ngajak somah jumah panglah dayo klingkang klingkung. Boy. Dayo nusa pang sing tawa. Oke tuh. Ah biar pekide. Ne? Jari manis. Manis sebang jumah. Manis cuma. Wi ke kijau wi ke Tegal. Ais. Oh, jak mak na bo nasi rantang tetel. Ah. Bo cái liwat lebuh kan nyak kijau sing nyate. Boy. Ne apa ne? Jari tengah. Seimbang ne. Ah. Yen jumah mama beliang kaman songket. Ah. Meni beliang kaman nak sih. Boy menik. Jona orang Sing dadi. Ne Lunjuk. tegas ne. Gas. Yen man ngadap cengkeh ji 4 juta. Ah, ada kok cengkeh. 2 juta bang mama Ah. Ne ge kwitansi ne 2 juta ge ngabo. Ah. 1 juta beli mekalen. Boy. Satu juta tuh. Meni Ah. Tetap Jempol bo. jempol. Sing bo katara wa bagus gitu. Be. Belinya ngadok Tuh lah ya tuh. campur nu gitu. Banyak. Tuh jelek tuh. Undang gitu. Artinya dilarang. Oh sing tadi. Sing dadi. Oh gitu. Ah. Jangan ajak mama cang undang sing tadi. Masih cang pekideh itu. Ah. Lahak masih cang. Ah. Ngengke kada beli tuh demen hati ngatur Demen hati, nayah pemekas non jadi kan sayang anak lo. Lo tuh ibu nak orang. Ibu. 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 Insan budi yang utama. Wih. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Jejak kan beling kan Ibu Pertiwi sakit cara dicari Ah. Terus padi kan gelam. Weh. Padi palau hijau gitu. Palau Patu hijau. lagu tanya perubahan terus Banyak nado. ada perubahan. Ayo benar. Tuh jak tikte gegen anu mama Nih bayani pemekas nih tuh. Nah nih kayo Yadnya, pemekas. weh. Nih pemeciri yadnya luwe. Ayo benar nih ada hujanan Apa kasebut. yang ngaranang ciri yadnya luwe? Apa karena? Adep langitnya kelawan yang tanah. Nih ngane ngalaman tanah. Apa akaso kelawan Ibu Tanah Pertiwi? nya Ana lantas ngatep ngapa? Apa ngatapan? Ye. Oh iya Ye ngatapan. tuh hujan ana ngatep. Oh gitu. Ngetel ya bapak akaso. Ayo Bapak kasih. Isap kan Ibu Pertiwi. Isap kan Ibu Pertiwi. Gemuh Ibu Pertiwi. Nah nih gemuh lantas. Benar. Patuh saudara memene jumah masih itu masih. Engken. Atap bafo lawan anu akaso lawan anu tanah Ibu Pertiwi. Ah. Masih muang nyak beling masih lantas Ye, gemuh lantas. Gemuh lah kuanci. Sing masih bulian ye masih itu. Patuh. Mau di pura masih. Engken. Masih tirtawa kacir itu masih. Ah. Tan beli siaman di pura. Aketis. Cirit kita pun bobo segernya bayi we. Aketisang. Nah, saya nggak kacirit itu. Hai. Oh kadang nggak kacirit itu nah. Bekas Sing, lantas. ayo benar. Ada dibeli kelawan cai. Nih ngiring penghargaan hidup bataro dalam. Benar. Suguro mengkas wari hidup bataro dalam taruh kan. Benar. Dini lantas nangis Desa ya. saking Bangli. Li Bangli di Tampuang jagat Bangli. lantas hari. Dini yen kengken 5 ladu gak semalu. Benar. Ado jenek lantas dini bengkas di jagat Pupuan. Pupuan. Nih ke bawah lantas nangun nyidang lantas nangun priangan. Benar. Nih utamu yadnya. Benar. Ayo benar. Kengken mirip bikam kami dong. Nah itu lah. Langsing sangkaning cai, sangkaning beli. Ayo benar. Jalan-jalan tangkil. Itu bataro dalam nanunasan. Dawo kale sampun ayas mijel siro 1000 pati. Wah ini ratu betar dalam. Doaning sampun masaning masa. Durus medal pelunguh sekali dewa ratu. Melah ngawa cai ini Ayo ngalito. benar kalian boh. Doaning dewek tadi parak ngapo ada madan parak. Apa aneh tegas pak? Bang serata pak linglingi. Hidup bataro dalam. Nah. Ayo benar aja beli. Ido sang ragol weh ini dijaga. Iyo bakal ada yang bisa. Bawa berbawa suah bawa
sing ada ngasih. Ayo beli. Medali do bataro dalam beli ngaciang mino hadiatnya durwering pemerajaan cocot sang yang Wisnu pelemahaken rip raya jalan don dino yan ring Wisnu loke dan kadi sang yang Wisnu mau pelemah anu doakeun di kanang jaga raya nayo kan mino hadi jagat saja kebeber bidang bidang balaya ledang aksi mino hadiah nyuwi semalihipun panyak mako sami dan kirang baktinipun semua ulun ripadu ke yang mami dan suruh dirodido ngaturang sangau bakti ring ido sang yang widiwasa tutujone banyak lantas ayu banyak mako sami rahing ngaran getih ayu ngaran ing luwung banyak iraga manusa pegeti manusa saja dia dan katon paling cerakan kumaku yang parakan berduko batara lah enak pepareng kawingkin cerakan dan bareng-bareng sama ngaksi mino kadi panjang inge terus marga kemauan alon lumiring tinggal alir udah paman neme berarti ing kene aluang arep tawan hero iki kuwe ngong ati-ati apa ano ripa kewo wacana hidup bataro dalem paman para kenaci anak kepo paman dadi cara gegeson paman tangkil kampil ngati manapo ado pikubah berarti jalan memargi
mai tut. Nah, tunas tunas. Ayo benar. Matur matur. Matur. Paingi piragi ngawagan titiang. Titiang parakan tamat kelintang. Ayak ti medal kepeslaman ting kalih katangkilan tu nyaman titiang. Napi menawat wenten jago bawas. Bali cerakan kemakeru. Nah singin paman parakan aci ajak kadua nak ko paman. Lawaka kena seroten kemakeru rengan kena sojar siretuan tu kayo Bebekan mah. yen kuping paman ajak kadua petingahan yen lawas aci. Notaran nerorosat lukang kau kenupi terlawan sire. Sing jo ado-ado tetluan nyanang bakal bawas tiang kapi ning paman tanya ajak makejang. Hari sada kali ngulun ngam kamiannya yang pemerajaan agung nadanan. Nah dian titiang mungkin minu kadis wajo karyo ring pemerajaan agung. Matian gargita yun kulun kaya mangke yayan sang apa Nah ledang yen kayun gelah tunyen paman yin kien ane makarano tunyen paman. Mapuan yadnya ning ulun sampun antar memaki labda karya sidaning donatan anawane. Nah karyo pemekas bu majalan labdo karyo sidaning don di. Enak mangke ngelantur ikang panyenukang natan anawane. Nah nejani sing adolen karyo penyenukane tunyen paman banyak pada ajak kejak. Enak atak pala begus tayo. Nah banyak kejang dauhan yin menuk hadi Lama kada sidang atrakan Ayo benar. panyenukan kayo mah. Wedang iratu masanakan diin ring singung. Ya anak kani sampun ikut durus kerajadani pelungu cokor ini. Wedang titiang ngiring suka bataro. Syaksa desigra. Dewa ratu. Ledang kayu ni di dalam napi sama kawin. Dua ning yadnya sampun memariantar. Labdo karyo sidaning don. Makin ninja praris. Penyenuk ke bawah kadi makin. Banyak makejang. Jenik kelih tua bajang. Jalan jani Cina yang pangu bakti ni. Ini pemarga di dalam. Nah lautang banyak kepipidan lakar buin Cina yang pangu bakti lautang. Bang Cina, pangu bakti banyak. Pakai itu semua lautan. Woi! Ye. Ini jelma lain angkuh aja ngatur raya. Woi! Yan! Sing ngawang. Engken. Dayo doan. Dayo kengken. Dawang sih. Weh, nak bawa mekingken penyenuknya. Weh, busan ngene kena kesagara wa kan ci barang kesagara san. Ye dong. Wa barang sing. Dong ceng cibi nu kesagara. Wa maceki. Ye. Jemak wa bano ye rosan siama gidat wae. Hah? Ni wa tujuan apa ye? Hah? Siam gidat kaden mau sepuluh. Banyak besok Ngiring ajang Pak, ngiring ajang ke dawa. kadang banyak Yo benci barang kesagara ini lengah sih kesagara. Ye. Wa sing barang mau sih ke rumah sakit mau. Engken. Alo kaden sih. Engken. Ye di taban nu ci bebas. Ah, Ye di Badung sing tidak dibebas ke rumah sakit. benar. Harus jam 6. Harus jam Harus 6. jam-jam roras, harus jam 6. Ah, Kini Badung sing ketuk tadi sing jam sio jika masuk ke rumah sakit. benar nak ada atur ni tahu Dia jam cinya besok. gelam enci gelam wan lo Weh, jam dia putus. jangan orang cigelam Nah. begini. Sing sakit nyinawang ci ado enci ke rumah sakit jam sio sing ketu. Ah, Beliang ban sia kuat tanggung si
begitu. Amah ya ini tengok. Beamah kasar harus gitu. Hah? Minum. Bu minum tengok. Ah, Jemak dupo. ah, Yen plawo. ah, Yen bungo katih. Begitu. Suwon sih kena biar jam sio. oke tuh. Satpam aja jah yo. Engken. Kadang singa botirto ke rumah sakit. Cek sing cinyak gelam wan lo sih Wah, kau. dia canggurin dayo nu jelek-jelek Iya, itu. iya. Dayo jelek tuh. Sing lain wan loan. Sebenarnya cara kemang pengarahan gitu dane pangnya anu luwung bener-bener bang. Bang man jak wah ketemu jak kak wah kengken wae. Kak C. Kak wae di rumah sakit. Begitu lah. Wah sing bang ulan kopi wah sing bang loan. Begitu. Kit gede ye beli wah besik nih. Tuh Bang. boy nemu kene apa Dingah cangka ciba mati. Oh bangko lantas di rumah sakit sih. Uya kupin. Oh kopi orangnya padahal yo jantung kak wae. Eh. Ya bangko yo lantas yo. Jadi asana liu nang gitu. Sing nyat wah sing itu aja mulih. Ah. Mapan karya udah pemerajaan. Benar. Nyat wah sing peragat wah kak wae. Benar. Oh kelaben wae. Heeh. Nunas wah deng dasar nih. Artinya selaku generasi Wah ngelaka manyantang sih gitu. Oh nyang waris nih wah abangnya jadi. Ah. Yo tunas wah kedua dasar nih. Ah. Yo ngergap dasarnya jam kudus. Begitu. Jam sio wah nangkil. Ah. Ngergap dasar nih. Ah. Damu kedua dasar nih. Benar. Kit gede paling wah ngale damu ke stone nih. Weh. Cai jel mau lengah. Wah orang ngale damu sih. Sing gitu. Si lengah apa wah lengah. Wah tegak wah Weh yan. kelas 1 kan wah telung tibanes deh wah telung dua wah. Damu tuh sing gitu artinya. Maksud sih Penangkil itu mah dan damu sing urine cai ngale damu ye. Oke tuh. Benar. Gede benar wah gede dia ngoyong gitu yo. Benik tangka kak wae. Plak ke tiang nyen alih cima ini. Nih boka nek gitu yo. Baleane gitu. Nung cara hidup kak wae. Engken. Kak wah preman lah deh. Mantan preman. Iya de gidak mesti tato ong karo. Ongkaro. De tunun rangno. Rangno. De tangkat yang licin. Yang licin. De lengan linung milotan. Hah? Adi lindung nago. Nago nyenik ini berak nago nyenik dari linung. Hah? Doka iring nih doka pragat nih. Ah. Nyen orang cingaya beten-beten. Benar. Benar mas itu. Ah, Onyang bersih nyen adong ngaya beten-beten. Do sing nang. Do de balik lord kan kak jang gitu yo. Lord Kak Jang malu. Dia to main ke stoang antem balian nih. Wih, kemudian balian antem ji. Tuh lekle wah orang ngejang balik lord. Benar itu malu lingeng nu beten-beten. Wah balik lord wah sing lah. Ada. Pidan mikir yo bangko sing gahen wah balik lord. Aduh mipet aja Nah, ngorto. sing nage pes yo ji. Lagi bis. Kak wah nage pes. Bekal. Kedua sing ada pes kedua bekal kak swargo gitu yo. Benar. Ado dagang nih swargo. Wah ningang nung sing ada titiwu galagil nih swargo. Pak, Pidan ciman kemau. Jalan tol jadi kemo sih. Wih, mi. Teres gitu jadi. Ini menjelma Nung soleh-soleh. sing ada jadi galagil. Sing ada jalan tol jadi. Maka ci dopel pikir di swargan ben pidan tuh. Ah. Yen jani kalau pikir jadi swargan. Ah. Dini ci melarat. Ini melarat. Kemudian sih sing dadi ya. Tawang ci ban ci kelman swargan mendan. Wah keto sing jadi waliang dini waliang di bercepat doang leliang. Oh, yang penting dini malu hitung. Dupo ci jamang itu. Ah. Jamang anu tongos kawah tuh. Ah. Tawang ci tuh Kawacan orangnya. di muka. Di kamar ya. Ah. Maka ci liun ngeple. Ah. Liun Mainnya wadet lah bantan ulung benci nyengot. Yen bedi cing lapleh kan ci. Engken. Sayang jogor mane igis kan anjung. Tang. Tas keto bedi pleh ci. Ah. Di jamang nih ci ulung. Begitu. Yen liu cing lapleh tas liwat ci jamang nih. Ye. Ngaden liun cing ngeple. Yan pikir-pikir nak masuk akal masih bunyi nih. What? Kalau masuk akal sih ada benar. Nih guys nih mau jangan mau masuk akal sih lanjut mau. Ah. Wah anak tunggal. Ah. Magawa Jakarta. Di Jakarta. Gue tamat apa kan cie? Apa tamatnya? S1 di Surabaya, S1 di Surabaya. S2 di Jogja, Di Jogja. S3 di Jakarta. Mimi. Mulih wah bela ke Bali. Ah. Dadi klian adat wae. Waduh, S3 ada di Klianada. Yang penting wah kan kanggo ake. Ah. Bisa mengabdi masyarakat. Benar. Ya kadang cialo kadang di masyarakat. Anggo berarti di masyarakat. Adat. Hmm. Tawang ci artinya adat teh. Apa artinya? ADAT. A. A A. agamo. D. D datau. A. Datau nih jemaah jadi resto. A. A awek. Awik. Hukum terbawa teman awek. A. T. T. Tato susilo. Tata Susilo. Dini bawa keliru nih Engken. Mau membahas jatah gusi jatah agung. A. Gung kijot gung. Pi. Cok kijot tuh cok. Ulah Kadang halo. dewo biar along yo. Engken. Wo kalau kijot tuh wo gitu yo. Nih bawa anu nangke di dona lingsir lantas. Ah. No puput karyancang no sih gitu Ya. ya.
Sing Makanya dadi bahasa Bali tetap kan benar. Ajin. Ajin, Ini bahasa dan tuh ibu. tetap kan. Ayo benar. Rago sing ada bisa lakarilang, Ah, kemudian betul. bahasa ibu, Resdo, Resto panglah rago nawan resto. Jadi walaupun rago artinya generasi bos semakin maju, sing dadi ngisakkan bahasa ibu. Oh gitu. Benar. Tuh makanya. Ah. Jadi PMP sing ada. PMP. Pendidikan moral Pancasila, moral aku sing sing ada, laking benar. kieu nyedak nganti anu. Benar. Ya benyah kan anwan Makanya dia. jadi di adat di masyarakat rago ngomong pelajaran Pelajaran gitu. wawas mah yong lah. Nah. Cara pidato yu anu Mungkin. sektor-sektor Ah, Oh nyang aku tuh nyang sitang. oh yang aku sitang. Di sing dedon pukutun ke Bali nya degdag jagat Bali Oh. Jadi beli ini liwa do sektor. Liu jadi Jak mau miya kan gen. Ah. Inyat jangan pangadat apa salahnya kuatnya kok di Bali. Jadi hukum adat, hukum adat. Ayo benar pacalang angkat. Benar. Oh yen kengken kan wis pacalang sing aman gede kulu bulus. Gede kulu Aduh bulus. sing idahnya lara kok di Bali ngada hukum adat. Benar. Nih tegaan adat kok di Bali. Banyak lestari adat. Jadi sing ini, Kengken. jadi mapan liatnya mau margi. Oh. Si barang yang cang. Wah. Udah tulis itu. Wih, kamu yang bayok nih. Adik Cicing mah kalok tamiu liu makalok untuk kau. Cicing mah kalok ngongkong. Wah, buyut. Iya, mirip deh. Kalah. Ah. Ini utama yatnya we. Benar. Biasanya sing luwung upakara we. Benar. Mau miyagan nak Ah. lelet, nak jalet nenik. Benar. Bantan uyak cicing. Ah. Tahel atau bocah cicing do. Sing ada cicing. Ulan cicing sing ada di ni. Ye. Sing keto. Dia utama karya utama yatnya upakara jangkap. Ada upakarane. Oh. Ane katur ring itu ring ulu asu. Oh gitu. Jejeron Oh. mata, mau ada tengkulak. Oh, tuh, anu. Katur lang wicu, katur ring ulu asu. Nah, tuh we jangkap Sing- biasa sing cini mekra. ngeling gerak-gerak, nak cini ngeling menyonyo benar. yo kereng kan sing dadi menyonyo Ah. dia beriangan. Benar. Sing anu. Jalan-jalan. Tangkel. Oh, tangkil do ba. Ya ini saya zaman karyo. Ayo, benar. Mana sudah karyo. Ayo benar, lani do tangkilan. Apan ada tamiu perliu teko. Nah, mino kadido belah mano kalinggo. Benar. Banyak siwo budo man kas Benar. ikan angyadnya. Duwo Pinako ya zaman karyo. Ayo di benar. periangan Lani segitu. do batal dalam sido karo aratu batal dalam sido karo ledang aksi sapo siro puniki ngerawuhin. Tamiu akeh niki ya Ratu. Durus tatasan. Dan bino ayan ring wano cale. Jalan-jalan ini sangro. Yogi suara wino. Tidak kenawa ke Ratu saya cuman karyo. Wong anti didiang para kenduwe. Didiang. Nasing paman dadi mau biayo tenasu pado nyin ya do ning rawuhin. Nah, aksi tinggalin paman. Wih, Bede Ratu. busano bersado sarwa enak. Ingin iki wetan siapa sih Rom? Dan ya se. Nah, nyenyo ne Inggih. paman, mau biayot ndak dia suduwe. Sayotut. Bibir-bibiran Paulus kalian bibir Bibir menjauh Deworan. Mererot. Takil galang jaga tebeli mapan busano lantas kene ngarene kedas saja saja. Begitu tiang ide halet munyi sesanganan kaon jajo Mandak jeruk. Mandak Durus Ratu. bunga dure Nah.
Jone Terus, kuning Ratu. gading metu lampu muda Juru sang tamui wawu rauh meniki aksi titiang. Yasam ngadaronci Busano meniki sario putih keras rauh saking Purwodeksa. Pakune paku adi Ring dijo genahe sapu sira wastan jerone ledang-ledang manani tiang suning. Beda ke titiang ratu. Sedurung lantur titiang matur. Nawa ke titiang atur ngatanyo sapa sira telakane mangden titiang tata Wali dados sang tamui padake ring kulungguh ratu. karya ngancam Nah, jero sang tamui anak uga dewa. dewa sami mogilatur Nah, getiang puniki boyo wenten kios. Titiang sang yajo manuk dalem ida karya barang titiang. Beda ke nawa ke titiang ratu dalam silakan beda ke ya cemana karyo. Titiang boyo wenten tios. Titiang wanta utus sang Bathara Iswara rawe saking Purwodesa duani wenten welte werta riki ring pemerajan ageng dalam tarukan wenten karya luwe-luwe titiang ngaturaken sareneng palebungkah palegantung bina kepenyangkepiannya dumadek labdo karya sidaning doni kanang yadnya ratu. Dane jero tamu maturan utus nida Bathara Iswara wenten manung welutik kenang warta wenten karya kocak mriki. Inggih. Widyodari kantos ke swarga loko saya wakti morti kanang yadnya. Duaning sampun. Nah, ledang utamaning mendalo iring di tiang masanak kan riyen dumun durus. Durus Kimon ruwenan genah puniki. Weh, lemo-lemo beli. Banyak subakti. Ayo itu. benah. Nah, napi waktu weh palo bungkah, palo gantung. Nggih. Wih, Dewa Ratune biyen. Weh, niki malih rauh puniki. Durus Itu maroyo. Ne maro utus sang Bathara Iswara. Ayun. Devo jalo de mencoba do ledang di swarga masih ledang itu Bathara. Makena lantri sanu Widyodari. Alon-alon DC jagat sering mencoba do. Ledang mesana kenerian Kimon wenan indek genah. Mimin Dewa Ratu biyen aduh. Iki ledang ramel. Inggih di tiang. Wih, Dewa Ratu. Aku banyak kesarung enak. Tiang barakan we. Nah sang dapur sira puniki rauh malih. Weh busana saru. Inggih. Liu banyak mirip rauh nedot. Busana wis sarwa barang. Benar.
Cantos. Ini sejatir nih. Ayo benar. Dewa Ratu Durus jero sang awau mriki kajam jero kemauan mandak dumun bos-bos durus tatas Durus ratu taken sapa sira puniki Jero sang samui wau rauh puniki. Weh marot busana puniki sarwa petak barak sami. Nah ditiang metaken ring jerone uli dijo jerone sira parab jerone ledang mendingan ring ditiang. Pidake nawa ditiang ratu dalam sidakarya ditiang nglawalin sang tamyo ditiang boyo tios saking dasina desa wadwani do Bathara Brahma duani wenten awal teperdo riki reka pemerajaan atur dalam tarukan wenten yanyo aluwe-luwe ditiang aturaken saring pala bungka pala gantung pinaka pedaging yanyo mugi labdo karya sidanang doni kanang Utusan ida Bathara Brahma ratu saking daksina desa usaha baban-aban baktanipun puniki poe pala bungkah pala gantung iwak nio suku pinaka nyangkep ing yanyo niki ratu nah ngaturaken suksuma ditiang sang penyayi jamana ledang masanaken rindu masanaken riki bering utama kemon alon-alon lurus pesanak ngerahken nama margi riki saon bisa lanang wadumi mepasangan ben sadar iki luwe kabeh nawe Lemo makanya becekang pemargine becekang turus tanah genah alon-alon pemargi alon-alon turus tanah genah malih wentan tiang inggih wentan malih ratu sapa sira ya puniki weh busanane beli sarwa jenar lantas jak ngarenep wenten malih perangkilan rawuh niki ratu lurus tatasan
sarwa jenar Mererot lanang waduh Dut. waluyo Widyodari tertur kemarja Maka Bandung Cina pengobati sing gitu. ini wibuh ikan angyatnya pungkas Dewa Ratu. Kawakan mandak dumun jebos. Iring Kajang melek gede nggih mandak dumun mandak. mandak rien Durus Ratu. ngajero sang tamui pemengkas rawuh tidak kalau di tiang atas weh mererot tata jerone nabusano landi sarwa jenar kuning nawi dijo jerone sapo sira parang jerone kuning ring tiang menang kuning Pinake nawa kang titiang ratu dalam jenekan titiang walinen sang tamiu titiang nenten boyotio titiang utus ngide Mahadewa raoe saking Pacima desa duaning wenten wonten werka mari kiring pemerajan ageng dalem tarukan wenten yanyo luwe-luwe titiang aturaken saring pala bungkah pala gantung pinaka penyangkepiannya ledang makin mangdene yatine kabawas labda karya sidaning dona Dos senido Bathara Mahadewa puniki atuh Widyodari ngaksiat nyandwet. Nah, jero sang tamui. Nah, titiang atur rengsung semua ring dewa ajak makajang ledang memargi. durus Nah, ring mamaker utama rerah nado iring titiang. pakai itu semua bangaya nah pakai itu semua ngaya pangkirang tadados mesebong tadados mesemu bilang. Ini kandi waduan itu Bathara Mahadewa. bang pekedek pekenyung ngaturan alon Bergerak semangat. Durus gerak kena masana kang durus. Doyo wedang ring utamaning menalo. Dewa Ratu. Wah, Dewa Ratu. Ya pada kowe. Aku Mino pekerauhan sang tamu bekas. Nah, bien ada tamu. Usano wis sarwa ireng lantas Bener. Wijo nek kowe diayut kan. Malilat lantas. Macino karya luwe. Sing pegat-pegat pangabaktin panjang. Nyatur desa pangabaktin. Pekerauhan sang tamu.
Imi Dewa Ratu ye Dut nyin ya nih Aik Dewa Ratu asane tawang piye makin terus kacang balik gede terus nah mandak dumun mandak terus Ratu weh pangkene bae terus sang kamu ya rawuh kali mangkir mulelot ada satu belum rawuh mereka nah udah di dia jodohnya puniki nawang Dityang Ratu dalam tidak kawin Dityang wali ini pisan tamu Dityang boyo wonten tios Dityang watah wadwa di Batara Wisnu rawuhe saking utara desa duaning wenten awal tek werta rikiring pemerajan ageng dalam tarukan wenten yatnya alue-lue Dityang gumanti ngaturaken sarening palebungkah palegantung piraka pejangkep yatnya ledang pecokor dewa aturan palebungkah palegantung iwo nio sarwa dadang dumugi yatnya memargi adar labda karya sidaning don Ratu nah jodoh sarang samu angayu bagio Dityang ledang iring Dityang mangkin nah ye Aji Dipa nih ye biang niki durang memarga biang darah kena ye Dewa Ratu jadi gitu saya nyak barang-barang Mina wenten malih sa pangrauh Ratu tuai iring kata piye nada benar boleh misalnya benar
Mancowarno. Payuna Mancowarno lantas Ini Dewa Ratu. Alon-alon terus santannya. Dewa Ratu. Terus anak tuh pun enak sepengraun itu. Makin dulu jeruk. Pidakin nawak Ditya Ratu. Ditya ngawalinin sang makatamiu. Dityang nenten boyo titius. Dityang wata-wadwani Debatara Siwa. Sapengrau dityang saking Madya Desa. Duaning wentan awal tek werta. Rikiring pemrajaan ageng dalam tarukan wenten yadnyo aluwe-luwe. Dityang arauh makin. Kumantiang aturakan sarining pala bungkah pala gantung. Pinako penyanyi kemayadnyo. Banget perasiti dityang. Dumugi labdo karyo sidanindo ni kanang yadnyo Ratu. Ido Batara Iswaro muduwi muduwi wado sarang sami. Ino yang takin. Nah dulu sang tamu wawurau. Nah Dityang pinakoyah Yomano dikiring Kemerajaan Agung dalam tarukan. Mangdanan jero tandado Dityang dalam sido karyo Dityang jero. Nanapi baktan jero dum niki. Wih, aing esuk semua orang Dityang. Ledang iring Dityang pemekar. Nawak Dityang jero sang tamiu. Durus marga rerakenaha makin durus. Kentan sampun Ritat aleng atur ayah tetatus mesembang banyak mekedek mekenyum. Nggih. Dewa Ratu. Yes. Ini atur ayah benar.
Cik. Dut. Ampun sami kayu waktu sawit. Ini penyenangkan hidup iring-iring dewa manca. Dut. Dut. Dua ning Lamun tulus karya Bibi. nung rara genah Dut. Menandakan tuangan kosong ini. Turus-turus pemargi jero. Kemauan alon-alon, kemauan alon-alon. Pemargi alon-alon, pemargi. Pamer mula, pemargi. Nah, kentan sampun bang kedek pekenyung atur ayah. Banyol niki banyol pengayah.
Waning sampun memargi antar. Ida Sang Dwiyati sampun talar nguncaraken catur edo. Mangkin Waning Siwa Buddha Meraga Tunggil. Mangkin durus datu dalam sidakaryo. Medal puput yadnya di tiang. Mang dene kabawas puput labda karir sidaring. Durus ratu.